Yaklaşık 18 senedir topladığı klanları Süleymaniye Kürt Mirası Enstitüsü yardımıyla okuyucuyla buluşturan Goyan, yok olmakla yüz yüze kalan klanları kitapla birlikte hazırladığı CD'ye koyduğunu söyledi. Goyan, Mahmur'dan İstanbul'a kadar çok sayıda dengbej dinlediğini ve hepsinin sesini kaydettiğini belirtti. Kültür Sanat Bülteni'nden merhaba sayın seyirciler. Seyda Goyan, merkezi Süleymaniye'de bulunan Kürt Mirası Enstitüsü Türkiye temsilcisi. Goyan yazdığı 2 kitabın yanı sıra çektiği fotoğraf ve belgesel çalışmalarını da İMC TV'ye anlattı. شوتي كتن دلو لالا میرا والا ببخشی والا اسکر گران نظام رش میرا Lola mira vala piyadeyim. Kaybolmaya yüz tutmuş Kürt miraslarını arşivlemek için Türkiye'de birçok çalışma yürüten Seyda Goyan, temsilcisi olduğu Kürt Miras Enstitüsü'nü anlattı. Enstitüye Kelepuri Kürt, yani Kürt Miras Enstitüsü 2003'te Süleymaniye'de kuruldu. Bir NGO kurumudur. Yani hiçbir siyasi tarafı olmayan, sadece Kürt miras ve gelenek görenekleriyle ilgilenen bilimsel çalışmalar yürüten bir kurumdur. Aslen Şırnaklı olan Seyda Goyan, belgesel ve fotoğraf alanında da pek çok çalışmaya sahip. 1991 yılından bu yana Kürt mirasları üzerine, Kürt kültür ve gelenek görenekleri üzerine arşiv ve dokümantasyon yapıyorum. Bazı gelenek ve göreneklerimizin görsel bir şekilde de halka sunmayı ben önemli buldum. Daha önce çekmiş olduğum belgeseller vardı Şırnak yöresinde, buğday öğütme ve bulgur yapmayla ilgili ve el dokuma işi, bayanların el dokuma işleri, pekmez yapma nasıl yapılıyor, yaylalarda yayla yaşamı, yaylalarda insanların nasıl yaşadığını, hayvanlarla nasıl bir hayat sürdürdüklerini, bunları belgeselleştirdim. Bir senedir de ben profesyonel olarak fotoğraf çekiyorum da. Fotoğraflarımın da profili özellikle kültür, gelenek ve göreneklerimiz, tarihi yerlerdir. Antolojiye Dengbejen Botane ve Destanen Kurdi adlı 2 kitap yazan Goyan, kitapların içeriği hakkında bilgiler verdi. Antolojiye Dengbejen Botan 1991'den sonra, yani aklınıza gelecek her türlü ne varsa, Kürt kültüründen ne varsa ben bunları derledim. Bunların yanında tek bir kategori üzerine gitmedim. Yani sabah başında yorgandan kaldırdıktan sonra gece yatağınıza gittiğinize kadar aklınıza gelecek her türlü ne varsa, yani bu kültürü derleyip arşiv ve dokümantasyonunu yaptım. Bu Destanên Kurdî kitaplarını Goyan ağzıyla yazmaya çalıştım. Destanên Kurdî de bu yıl başında çıktı. İçeriği nedir önce? Bunun içeriği 3 bölümden oluşuyor. Aşk, kahramanlık ve dini destanlardır. Silav binerin azizên Kursatê, îro mêvanê me berhevkarê deng, reng, çand û kelepûra Kurdistanê Birêz Seyda Goyan e, werîne wî bi hev re binas. Seyda Goyanî di sala 1965 de li navçeya Goyana ku bi ser bajarê Şirnexê veyej dayîk bûye. Seyda Goyanî
ji sala 1991 ve yek ji girîngtirîn lêkolînvanê keleperiya Kurdî û berhevkariya deng û dokumasyonan dike. Wî heta niha 4 pirtûk hene. Bi dehan dokumanterî, lîstikên zarokan û li gel wan sebaret keleperiya Kurdî jî bi sedan fotograf. Ji sala 2005 ve endamê Enstitûya Keleporiya Süleymaniye'ye. Di heman demê de ji sala 1991 ve wekî karmendê dewletê li kargeya kahribaya kar dike. Slavînerên ezîzên Kursatê em dîsa îro ji Amedê dengê xwe digihînin we û îro mêvanekê me dîsa gelekî qîmet û hêja heye ew berhevkarê çand, deng û çanda em bêjin Kelepura Kurdistanê dike. Birêz Seyda Goyan, tu bi xêr hatî, serçavan hatî? Serçavan, xêr daver, gelek memnun, spas, tu jî bi xêr hatî. Belê, ez gelekî spas dikim, te dilê me nehişt, tu hatî, tu bûyî beşdarî bernama me. Ev keyfî xweşiyekê mezin e ji bo me ez bêjim. Ji ber ku tu ji Batmanê hatî. Gelek memnun, spas dikim. Belê, birêz Seyda wek em dizanin, wek paşnava te tu ji Goyanê. Em dixwazin hinekê dî te zêdetir nêz ve naz bikin. Tu dikarî qala zarokatiya xwe û ji dayîkbûna xwe bikî? Belê, spas dikim. Ez Goyan bi Kurdî navê yani bi Tirkî navê Uludere ye. Piştî ku 57 ew qezaya niha ku bi Tirkî navê wî jê re Uludere dibêjin. Qeza em bêjin qetiyan. Navçe, belê. Ew navçe em bêjin gundekî wê derê bûye navçe. Ew navçe qilaban e û bi navekî Tirkî ji li ser kirine bûye Uludere. û navê resenê Kurdî Goyan e. Min got li gor te dewlemendiya em bêjin zargotinên Kurdî ji bingehekê çawa te çima dewlemend em bêjin? Çima dewlemend e eger em ew qas ne dewlemend ban divan sed salane de milletê Kurd Ji holê rabû. belê. Yani ji bona ku milletê Kurd ji dîrokekê kur û resen esîl tê ji wê çendê ev 100 sala mesela em bêjin di Bakurê Kurdistanê qedexeyekî li ser ziman hebû ew tirs me di mala xwe de ji netkarî em bi Kurdî biaxivin. Belê, birêz Seyda Goyan, em hinekî amaje karûbar em bêjin pirtûk û xebatên te bikin. Ev neşaş bim pirtûka te yekem bû te derxist. Stranên folklorîk ên botanê. Belê. Belê. Ev 2007 de çap bû bi dengê dengbêjan. Yekem care em bêjin hem li Kurdistanê hem li Tirkiye bi awayekî akademîk û bi dengê dengbêjan hatiye çapkirin. Hem bi nota û hem jî bi dengê dengbêjan bi CD gel CD hatiye çapkirin. Gel CD'ye hûn didin. Belê. Yekem care barke li Tirkiye û Kurdistanê jî tiştê wisa Nehat bû çêkirin. Dûre te a duyem derxist stranên folklorîk. Belê. Em hinek dixwazî zêdetir em qalayî bikin. Ev te kîngê berhev kir, kîngê ev te xwest ku tu çêkî, ev pirtûk derxê, te çi zor û zehmetî kişand em bêjin. Belê. Wek min got min sala 1991 min wextê min dest pê kirî û em bêjin bi pêngava me ya destpêkirina van xebatên Keleporî bi pirtûkekî ya mamoste İsmail Beşikçî min carekî xwendibû wê de digotin pêwîst e gênc ciwanên Kurd dest babêjin amûrên deng û reng qeydkirinê ji devê dayîk û baviyên xwe qeyd bikin û arşîva wan bikin arşîv û dokümantasyon ji bona ku evane bingor nebin ji ber ku em bêjin perwerdeyekî resmî gelê Kurd nînin evane bingor dibin kî tiştekî bizanin piştî mir evane ji pê re diçin gorê de. İnsan ez bêjim çiqa dibûn alîkar ku tu deng û rengê wan em bêjin. Belê însan nedibûn alîkar. Berê min jî min got yani teknolojî feyda wî jî gelek heye, zarara wî jî gelek heye. Ji ber ku em bêjim televizyon derketin çand û kelepûr piştin. Em hemû mehkumê televizyonê bûn ew li wê derê çi pêşkêşî me dikin em jî
حتی خوامته ام محکومی وان تماشا دیکن از چون با یکی دنگ بیش من برهفکاری دیکر وکی از حنگی خواب وابی که شما باور ندارن گوی یعنی تا هاتی افسترانانه کنگی بحثات چت کی واش خورا تماشا بی که تلویزیون ده هارو راک پاپ موزیک درد کدیه شما باور ندارن کو فولکلور تیگوتن گووند و رقص تیبیرامرو هر وها واتیا برفره یا وی گوتن ایجی ونداده به لورا فولکلور بسری خود چاندا جواتی ده هندری خود ده هوینه جبونی بگره حتی مرنی فولکلور قالا جیانی دکه میوانی می ایشف ده هنر و فولکلورا کرد ده جیه کی گرینگ دگره به پرتک و خباتین وین سر فولکلورا کرد مناوی وی بهیست او لسر فولکلورا کرد لیکولین دکه ویجه یا دوکیا هرما خواه گویان برهف دکه دنویسه و تومار دکه سیدا گویان کجبونا فولکلورا کرد خدمت مزن کریه تجار نایج بیر کرن اندام انستیتویا کردیا سلیمانیه لیکولینر و نویسکار سیدا گویان میوانه میه برز گویان تو بخیراتی؟ صافی خیر دارم سچمان چاوایی؟ سپاس کن باشین چوان از باشم گلک سپاس دکم برز گویان مدنگی تا گفتاری کر و ام حیران مام براستی جی از پرکی خوش بوم ام دکارم برنامه یا خو بدنگی تا وکن والا پیشی از جواره بیجم از نه دنگ بیجم لخودی بر دنگ بیجه کی از نه یعنی نه تو داشتم یعنی شرم کیش خود دنگی خواه بکم لی از عاشقی دنگ بیجانم یعنی بلا بزانین امی لسر ماناش خو بپیون لی براستی جی دنگی تا پر خوش بو تو نکاری اما تشتكي بتشوك جمالة بخيني ما مست جبو ينكو جارة عولي تدبينن تذكري هناك خبد الناس كرين سال 65 لنافچه گویان هات مدنی ولوی درجه لیسه لوی دری خلاص کی حتی لیسه لوی دری تواو کریه بله تو آن حالو کدیجی بله از 14 سالم دیاربکر مام و 5 سال مجال واجری باتمان دژیم اندام انستیتوی کلپوری کردم ناوند گشتی سلیمانیه و از وکی اندام انستیتوی یا بشه دهوکیم بله لسر چند هنر و کلپوری کارین کلپوری یعنی سالا نوتی من دست بیکل به آوایی که به آماتور به سری خواهی من دست بیکل و هیدی حتی بله ما مستر حتی بیگاوی از بردوام خباتين بتشاواي كر حتى أنا يعني حتى أنا أجر من إيرو تشتك كارب بك كبرك بكم دناوا ريزين ديوارين چند هنر كردي ده مرا قامل سر چند هنر يلي بدفكيج چينا بدبي أوانا بك ببن أرشيف جبو كن نمر بقي جنفشين جبو نفشين بيشاروجي ببن أرشيف يعني بالتاني زانبون چينا بتن چونکه عمر انسان انجا حتی لیمیت کی ویه او دی کسی چو او دی او جیوی بنگور ببن به پیوست آوانه ببن بلگه جبو پیشروج دهاتی جوانین بله ما مست لیکولنا تیا فولکلوری چاوا دست بیکر مش جیرانین ما دست بیکر خو لی گلیک بال ندیک شاندن و سالا نوتیجی هنگی نه کامپیوتر هبون نه ام بیجین آلتین اینجبو قیدا دنگو رنگ جهبون ام بیجوا کی کامera فوتو کامera آنج جهازین دنگیرتن اوانه جن نبون تنه کاغذ دفترک من هم آنی واسه جدنگی وان دیگر نویساند بله باشه او تایبم بچوک هبون جبو دنگی وان جبو قیده جبو دنگی وان اری از قید بکم yani ev imkan derfet henge evun min strani wan girtin dengi wan ji paşê bi teybe ev teybên biçûk hebûn ne wasan qeyt te awazên devera botanê berhevkiriye û
سیدی جی آماده کریه و پرتوکێک جی هەیە نەوسا ji bo xwendevanan tu belav jî kiriye tu dikarî behsa vê xebata xwe bikî Belê wek min got yani pêşî yani em bêjin ez min salan notî dest pê kir ez niha zehmetiyên xwe bêjim xelas nabin hinek jî kenê xwe bimedgirin hinek jî yani yani min besît yani tiştekî hêsan didîtin yani bi rojan ez çû min hêvî ji yekî dikî yani ez jî wisan bi înad û rik bi nêzik dibûm wextê min stranekî em bêjin xwe bizanî ba yekî heynin ez ê heftiyekî bi mamul bê heta min ji devî wî dernexistibam bela xwe jê ve nedikir yani min bi înad bin yani em bêjin kurtasî min ji berê ew stranê wan girtin dûvre min dengê wan girt paşê ez çû min ew rengê wan jî girtin sûretê wan evana min hemû berhev kirin û kurta jiyana wan çi karî dikin li ku derê dijîn bi kê van dengbêjane ji kê fêr bûne wekî belgefîlmekî newsa yani wekî belgefîlmekî wan ji wekî antolojîk yani her dengbêjekî biyografiya wî kurta jiyana wî û deng û reng û stranê wan min qeyt gotinên pêşiyan mamik bilmecet Tirkî jê re dibêjin lezlezok Ez sala 1965 li navçeya gelê Goyan hatime dinê min li wê derê lîse xelas kiriye karmendim wekî dî nêzîkî 18 sal ez berhevkariya çand û huner û keleporiya Kurdî dikim bi taybet li herêma me ya Botan ji bo ku em ji wê derê mezin bûne û çêtir destê min gihet wê derê xebatê min zêdetir taybet ser çand û hunera kelepora Botan e lê nayê manî ku bes wê derê ji hemû dera ez berhevkarî dikim nêzik 18 sala ez berhevkarî dikim berhevkariya ji hemû beşên jiyanê stranên galerînin ên dawetanin gotinên pêşiyanin zûgotinin nifirin yani diwarê jiyanê de wextê min serî xweş bin li hêfê radike û dîsa radize di jiyana gelê Kurd de çi tê gotin yani ez destê xwe dikim wê wekî qulekî çi ji destê me ve hat ez wî tênim berhev dikim yani ne tenê binivîskê lê bi dîmen jî bi video û bi foto ez vana berhev dikim yani û ji vana jî ji stranên gelerî taybet yên govendan tê gotin du pirtûkên min çap bûne li Başûrê Kurdistanê li Bisaya Enstitûyê Keleporî Kurd li Süleymaniyê li wê derê çap bû yekem care pirtûkek wisan di nav gelê me de tê çapkirin ji ber ku bi CD û nota hatine çapkirin Tembelci Heydar û navadaran Fatma o heymolo bobeda Tembelci Heydar û navadaran Fatma o heymolo bobeda Hazemi şur sar buharan Fatma ye heymaloy babeta Hay khazim u hashur bu sar buharan Fatma ye heymaloy babeta Hey talana hay beski yaran Fatma ye heymaloy babeta Hay talana hay beski hami yaran Fatma ye heymaloy babeta Hey tabaj Heydar û Havşe Fatma ye heymalo
باش تماشاوان هجا د برنامه که خواهدنا در گوشه چندی هم دیسا میوانی ونو و دوی برنامه یا مده سیدای گوی میوانی میه سیدای گوی مل سر اف دمکی دریجه برهف کاری استرانین هری ما بوتا دکر او بخوجی دنگ بیجی و شخواد هون گلک جوا بلکی جو کما درویشانه کل دیج دفراته دلور بدناسه و با آوازی ویجی هون دزانن ما کلیه مهوانه برنامه خو ما میلسر و دو برهمی نوی ینکو یم برهف کاری نهاد ناو وشانخانه دوزه به پیشگیریا انستیتویا کلاپورا کردیا کل سلیمانی یه دو برهمی نوا ین درکت من سر و برهما و سر سترانی کردی هنه که صحبت پیراب کن سیدا قیراتی سچام چکاز دم سیدا گوی و خباته دیگه یا برهف کاری والله خباتم یا برهف کاری سالان نوتو یکی یعنی به شیوه که امجین به آماتوری مدرس بکر بله بدی هنگی جش قط کامپیوترین وکی نه نبود اما سر کاغذ یاد نویسنده باشه هدی نوتو چران مال هاتم بار کردن بیداری پاجبر بون هنگ چون باشور هنگ جه حتی استانبول حتی اروپا ملت کوچبر بون به وی کوچبریه راجع چند هنر کلاپورا خواجه پیرا چون یعنی من واله که گرگ مزن دید دست به بزا و خبات و برهف کردن آوان چند هنری میکر پایزو کی جب تماشا من نمی راپار ببیگه و پاشم صحبت خواهی که دنگر میگم لیل دایم دراهینه که دیوانه لیل ما شرقاتنا بخوال خلی هیله بابا هیله خوال خلی آخی لیل نامینت بدم آبنه بگید بدم آبنه آخلا ایران مشینه شاه بطالا آخی لیل نام چند جارم گا خوده کنه رشید پیروسینه کجا عالم بابا برای حلم مزنار لیل دا خودگاش خیر خدایا مزرم دو شاعر هیله بابا شاعری هیله دنگ بسرلو لیل دایم گامده یکی دانی بابه کوچا پره یادی دانی بابه یالی پره لیل دای خودگاش خیرا خدای مزرم زانی ما کشتنا که همه بشانه دست درین یانده اخلم ده بداوا کدو دمانی حیله سر به کدلو آخیلو وای دورا ورا رشیدا هی هی میره پنی Go!
الكرام